Rahayu Moli. Oke, pokoknya Rahayu Moli Kemang Jani. Satya guys sama wali ke Rahayu Wali Satya. Umi Antari Susumu Mi Rahayu. Sekar melah nih Sumi itu sekar melah. Rajang nanti semua hadir. Mata memandang Pandogo semua Pandogo Rahayu. Yang lagi nyantai bisa dibantu tap-tapnya terus maju misalnya contohnya dengan maju niki joget di suara di Segoplek Banjar Urusan. Oke, kapan-kapan kita gaskan bareng Umi Antari. Hadir Rahayu nggih, Rahayu. Non dalam beliau baju. sinyalnya agak nge-lag tinggi.
Widya tadi sudah di sebelah sana. Tadi Widya sudah. Ada odalan di bulu soalnya.